bil-kontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Chucky se jkun qed jagħti bixra ġdida lill-istorja tal-isbieħa u l-bestja waqt Chucky's Christmas Cracker, a solo panto experience. Għal sen oħra Pjazza Tritoni fil-Furjana u l-Akkwati se jinxtelu bil-briju u l-maġija tal-miliet waqt Fairyland. Innaqtu ma' dejjem tfarfira għal Rapunzel a Tangled Panto fejn flimkien ma' sħaba se tipprova issalva li Rapunzel.